Kardong isi Karbi Anglong Radaphan lamthe sini nili APSLC party hinpen ithithini Karbi Anglong Radaphan ning kithe alam the ke pachini do lasi patumi Assam along mati kapre state Maharashtra Jharkhand along MLA election ke pathu pon along jasemet idum Karbi Anglong arat hok hak Assam arlusi dudun kok pinak lasi election aparman Assam along Congress lepen jasemet BJP atumong bong si cedan lo lasi laso long pen Congress sabang kelong dalong ledet lasi kelong ledet dalam thebang ke ajak Karbi Anglong ke do a Congress atum ta kacimatha nangi banga ke nang sotlo pen hinia bangke Assam angkang pialong jasemet non election do boy adima bangke tumi counting adim bangke jasemet business pen khadu wedak kachi hung la pen munit ongdung adim pinaga posi munit atum kisung bange chini ne hada si Karbi Anglong abangke monex MLA election ta kapreka party hai thudet lepo ba kupine lepo po bangda ke ningi binyala mawe the Karbi Anglong bangke munitum dake kangcir mate kiduk kisung jasemet kangcir lepen kiduk kisung atum si keong lasida ka bangke itum business ahin leklem pusita dak mune dari deng tangka ka we pencenglok population ka we pencenglok selling ke meme pencenglok do piklo ladake sita Assam along jasemet Congress atuma politik sabang long pho angbong pen elong kalite long nyan bagle haidun pusonte rada tuma ning oi edejista non ke oi nyalam ave sta Jharkhand along son ke itum regional party mati India Alliance atum si jasemet ke hai bangke ke onglo lasi lahai khadu itum Karbi Anglong rasta me ning ki oi nang ya lama masya vela pen tum kewang jilang Karbi Anglong long town committee election pencenglok MLA election pencenglok up to council election on Karbi Anglong along jasemet regional politics bang ki hai hedde da jok ilitum Karbi akhei mate tribal akhei mat tribal akhei pong bong wensa Karbi akhei jasemet aphi ke phaphiu bange donang koklo lasi national party itum Karbi Anglong along son kiduk ke ong nei apir thela pen kilu ke lom apir theson mangetum national along bangetum chipar jidun une daji lasi Karbi Anglong arat APSLC aphan ning ke theklong asongja pi pen voters ke do anatum samme ning bibe pin pen itum MLA election by election Assam along le rem det BJP atum hai thai pusita dak Karbi Anglong bangke itum kewangji MLA election along bangke aka siksa ka bangke thedungji athe homosti sirkep east lapen west Karbi Anglong along APSLC ke hai are jol bangke klang daglo lapen iltum chimun thidam senang kedam tang 1986 iazisiam 1986 Karbi Anglong along iazisiam hang thek det pen
1995 MOU kasi talk 1 April kasi song pencil tum regional party kasi song pencil so MOU da kasi sign long lapen 2000 aningkan Ladakh Karbiang long semet akaprek national party atum a chance nang ke long lok mate Ladakh nang ke hailong popa bangke Isya party along ing tang kringa party ASDC inut banghini kecok cepena jok Pini Karbiang long rada kisung bangke donang koklo. Pini kacing thur pig nialong bang cing thur unedel. Laso pena jok kongres atum take hai kang tung pugali lang hasuhut pen kongres atum hai yi pula dum cemat hat hepin haso porhut. Sita ASDC Autonomous State Demand Committee Party along. Bangke thom la pen bang pli mate bang hini la song bong kache tonte pena jok. ASDC party along prungjang prumji kedokok penajok Karbiang long bang national party nang lutjok nang haidet penajok kongres ang haidet penajok ningkan krip ho kongres a government ahud bangke jenetene public atumta ring dun sita non BJP a government bangke theglong lo pini Karbiang long a radaphan penang anang deng a level atum bangke chulong junlong mate isa level long sido ahok mesen lo sita kipa phihub akhei ile tumke Karbiarat ke laso potsi pini rong so rong bodolong ta ninghang aling kachong dadawar sai bangke avedel lo pen second class third class a contractor to bangke bill payment ki pipe det a jok alang tumalong ke claim bom a mistri atum Ino da mistri long pen bangkep ingkoy hajira kasuduna tum halaya mistri somar tum halaya lebar tum anta pini kerengja war sai bangke chithek long le derlo posi kupia posi kerema pulute lahai rat akisung bang jok un edder posi homosti sir kep bangke BJP tum rem detlo kedam tang MP election ho so teng pen pini Karbiang long ras tame ningki BO nang yalam themat se ave Assam ke Assam hada ke bangke jat noista state dang bongan da Assam alo district wa negedo sa Karbiang long upon just semet asap ike panung dokok pen hemprek a farman le pachuni pasalang tum tan asap aning alo pen nangke kroidunde dokok nangke claim pimo dokok athe Karbiang long along ason lirseng ainglong Ladakh ke long awar side do pik Dupik ang bongon dahil tumakhey bangke tangka puisa ka wepen chenglok mesen industry khuli long aporowe mesen abagan khuli long le lapen ke jor ke lang rong robajo ko pine luthia bagan punoy bahan so bagan le claim punoy to war ke meme pen chenglok khaddu kawe non ningkan isini si jenete na samala putanang ke lelang la so prang ke itum na hok homosti le dami sa kisung thetan binong so joine pensi Karbiang long rada bhan bangke nili jongjung ahin pen ilitum MLA election by election Assam long for rem dundet congress pen ba opposition party tum remdet pusta ta Karbiang long bangke tum ningki binyalam thewe pen kewangji town committee election pen chenglok Nilita nona teng jongsi nang letuma farman rada farman claim un bomlang liputang te itum na hok ataun kumti na hok man sport board along penta itum regional party kachepe hai vek pen itumak hei reng dok rengi ke dolong jiapan nili jongjung nang tum khadoi panta ningak long alam nang tum panang share iglo lapen isia bangke pinike ke plang si kachepati pinak nona bangke 4G 5G 7-6G si ke lepo non la so joine pen pini government school abang ke pini ilituma sumar ke toy bangke aning hang hederlo la pen LP school a teacher atum ke damtang an bangke ke than kisumanadim mesen kisumanadim henodak la so joine pen si pini ke private school bang si school ke toy gache patti pinak la suposi komani chongdat chot atuma bangke usumar phan fi ki pia phan ingdad rong aposi ahem awe arida vela basonda do piklo ituma khailo silhai mangil tum chetherak me binong asik kewang gilang a porano long stame Karbiang long
contractor ke claim atuma phan an first class second class third class ang tame bill ki pipa me pen lapen school ke than emi school ya semet emi school ke than atumhan ke non puan ta ningkan hingya farman than bang nam ta pilong lelang pose pen ana a teachers atum pen chingkilong nili yongyong hesbe nili da party mate regional party aphang khaching hon piga jok rong ro bajo pen nang adim ke dun lo pen pen nang abang pho tum pen kaching kilong kache thanlong ateng pulutang te ilitum ke claim nang ji amu do piglang ta ruling government phan nili sorsa o ingtung te kimesena kam an ke claim lo mane sita an su si ilituma khei election hormu ke lage football ka khela ason isya filolong malom so आधा घंटा मते 90 मिनिट मते 80 मिनिट लसो अफानचोत इलेक्शन हरमु केलसे इलेक्शन जुदलु प्लंग तुमके बिसारलाम सीएम पोटा बीजेपी आ सीएम कलिलो रूलिंग गवर्नमेंट आ सीएम कलिलो कार्बी आंगलोंग आरात आ सीएम लो पोसी कार्बी आंगलोंग आरात आ सीएम लोते के ओंगदुंग कार्बी आंगलोंग आरात अफान के निंग के मेपेन के राबजी अफान ता चोक लापेन के होमोस्टियर लो Isya homosti long yong si jada party pen le hai puseta party dhorom chipu pe pen la so homosti lo ko paching thur kapre sarkar pen kelong war sai pen cheng lok election hormu ke lage malom su kachi patte hut ke hai phanchot la si rong ro bajon da parliament pu pe pen to mak hai ke kaching thur bang ave pen la posi ko mane kongtelong hinya gari chenam lok komane room thom hem chikim lok la le tum kaching thur kali don tum pinil tum kaching thur pulodang de tum dak bangke tangka poisa pen chenglok hemrit pen chenglok school mission pen chenglok ador ke so gari gache thap pen chenglok itum town na jo munit jui phunji ka develop pulodang de stan non bangke pini town long ke dipu anjodlo konanya long prega taun bangke pini munit si ave bujar long munit kaulai unya jakong masih ave lasi pini karbiang long rata ning kacipa bi ning kacipe bobbe pen up to MLA election 2026 2027 emisya election on same ar jap thipen ning sipen kace song pa meja phan iltum karbiang long son ke regional party bangwe blote nangli neli ke claim nangja dim anta kapichun unji ke avidaji athe national pulong te high command bisaralam nili yongsi nili tehang long ke tok dukok penajok penanang dengle rok pulutang te pina sama chief minister pen chingki ba konanya state minister pen chingki ba ko pine pulute high command alam do karbiang longa ke theke dingdung ko pilo nang mathapo pen constituency lo MEC pen bat aka prega songya tumyong si komane CM komane MP pen memunak pulongte laso action ka chena bang dukok titi laso pasir tum kaching thur bang ke un edet lasi itu munit manangji lapen kam claim un nangalang but develop un nangji pulotang de tum ining bang ke mesen nai hala hello nil ka che charda bang ke lasi EPSLC party hin bes jasemet pining winang letum phan nililam the sini beda pachini lo asiltum Maharashtra long son bangke BJP se hai lo hoklo seta Jharkhand long bangke India Alliance mate jasemet hadak regional tum sig hai ki onglo lapen Assam bangke lage dake Bengali mia do pig posi latumge lage konat ma ruling aling se latumge ke kroi pina ka the bangke Mia tum son ke dak state nahi alam ve district nahi alam ve bak opinion nahi alam ve la tum ke tangka wano ni tum ke jor hamu nang poijat lo alage asam long alam ke duma thada mone sta karbiang long bang ke dak itum eme thanga det eme thanga long ri eme thanga hem te kop eme thanga sumar eme thanga don eme thanga rap sai de aposi ituma future phan ituma frang phan kama thanya ke nang sot hetan langa joini pensi tum regional party bangke pangtang nang kokji po bangke khaddu ko be pineng be nili Facebook long live nang ke lang don jirpo lo pen jirpi atuman voters ke do ana phan same ningak long pen nang dum phan panalam the thansi nili lam theng toni koklo kardom